Avant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komori wajiunda waho ndani mwe Komori makatika o sitawanji tamkeinu anu wajiunda bonze mwe Komori Okomorika o ngwa harmwe mabehewa ya kizihiro rangwalo ho masiwani hata bonze ngari halawe manza hautsanganyi habadzima no walio harmaze prison bali na bali zahe masiwa hata bonze rihale manza hajalla waiza Mwenyezi Mungu yawanike unono waloa wade walo harmaze prison kao wafungwa mahsusu anziazi to za kiaki Mwenyezi Mungu watoya haraka rijailia sonsi pia heni mdulo na haja Mwenyezi Mungu amoleyo haraka inshallah taala roatsa hwemi safara roa liyo harmaze nziazo za maisha makaratasi monsi juman wanzo wana watso wahunda wanza wanra umeno wanza nduashe Mwenyezi Mungu wafungulia kheri hata ho binadamu onti pia wa Komori nane mesilamu onti pia narambe amina Mwenyezi Mungu arifungule za khairi za hini mzimandasi ya kombowe nti yatu wa haraka babori hundu wandu walezi wa ushindawari milieri wa suili nensi ila inshallah ta'ala wanama watukufu ikao domanjia haruma ya barnamaji ya hangu ya hosi kwa leo in walio banuwa ndungao nanu wajuhundunga baadaban ngamu mtosoni hezentosa za kiislamu ni mabiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi watukufu ngasina dora timizmi fumomili njanjia harmaze nyido njanja harmaze nyido tia nose ukayanga mdengo mna wakati ukaya simengo nmandu ikao usu tene hakuye kipu ya pari ribishiri wa makati ya mwiso yanu ngamonao kabahadori la muhao humahalaralaya shawa jau nezehazi nezeharaja za kibinadamu ibengezi kaziri bali ya rendera vumwembabi rudire jei benge karja reprene pia shanga bo actualite kao karna ujo kansa tahali ndemane kao skwalewe nutsijabanu sibali ya mada mbili muhimu ikauza mada hizo ya handani hamade elimju wao gaijonji ya harumae kadro ya hiyo nsi neze ajali nziro ne insecurite neze tangabu ziremawe nsi kaonge wajibu mzijue makatiana Tskata kompanye nifanye mada ya husana neze eleksyon rambi wazo hari za voti za madepute shati tsawani hense mada yonje nifanye mada mahususa ukanga minazinji za hamba arumale swala hilo ebenge abo mada handani nge joka ansari mwe actualite liyo abaha des crimes à répétition des ajali nziro ikao nyonsi pia ngamzijuao sha yo wajibu rijeba nurizambe yemada abili nge joka ukansi haruma suala ikao karino jawli chililia haukale suala linu lirende hasu alamzaze haukanga sina mahaya waza ranza ruhunde walezi ranza ruhunde wandu wajuhe washemeze watu fanya mbandongo ijo ensito wa Komori wa ele ukabanunga bandu wako zao zonongozo kazi japaro fanyishia wajaba jiri akti kao emakati anunga rujua ukanga wandu wanzo wasababishe wandu shae Mkomorika jazwala mjinga benge maskini riele wa ubanuzala huja shema nadamu ye famiahe warengo walembeziwa wende hata Mwenyezi Mungu aende kufanya ndongo wandu wanua hundunzia ya urohabo nsiju shanga babu hao wandu na ususu mrujiro ndoaringe journalisti na singari joka ngamrudinde jeze kati na siege haukaya ngari wonao wandu walona ze media haukaya wao wandu walona asiz walona emeteur walona zombo walona hazi wazifanyao ziwanuriseyo handongo zokango na hazi ngari wonao mala wafanyao ebenge karna ujouransi yesu jabilin mimi personnellement sina uparoba nafasi ni rensi mndu ujendeleyo utinabaha nubo fanya hazi ya hahe ujojwa hima mirini ya rongowe ya kensi garini ya rongowe ya sobari ni harma bweba loduja ya rongowe ye mruwe ya permete wa harma ensi ya ransi wa yamba ya journaliste halafu ya te balbala harma ensi na makaulu ya tsabusao ya tsojua te definition ya hayo ikea wana wa Komori ngwa jojo uransi wa harma karne hamanda yinu wandu hamanda huwa dorendeli ya bonsiju na urimina ensi yebengela vimarijera mbele suala encore une fois haumakinisho wa Komori hauhansu wa Komori haruma kheri riwambio kaya watsike mrujo kubali haina mruanzo wake journalist utujo shindara onoka hakika ngena mbaba hanu akonsiyo ya milikio bahata mekro kwa tsina
ya milikio emetteur ya milikio de minimum ya zombo za ufanya hazi shakangu joka na wiko jojo hula volovolo hawilo harma marche Faransa yerewado zungulaniyo mvwayi mreme juali mreme watsina bahanbo kansaro ngoleye yaoneso kange na shahesha ufanyila hazi karna ujoba na fasensio abola dimaleso alelondi jeleo izode zemada mbili tumbi kao ngamjoni swami hao kankori nfua ngarjo hezaleji shangyo wajibu ritsansa uwe harwe masuala yo maili rejibu haukakarna ujo kubali mrikao katina hata notion ya sharia ya jianze ya shindane na mruwa sharia yabokarna ujua yengoi metro fahami yengoi metro Bremali Mzimba yengoi metro Mujahidi yengoi metro Idrisi hata hema metro nema metro onsipia doandule owanzo wahime watsansa we sharia wona metro sedelarifu abeseru jojo udaza shakari no ujo uhansi wandu watsojua hata notion ya sharia wajoni kwa makalima watembeze watsojua hata definition wajebanu warengensi hatu waimeni wakati ujao hamba zenongo izokaya ngarizi yao ngaritao wana wakomori haruma weu wanikwazi haki za kibinadamu kwezi watukufu izode zema dambilizatsone hansibanu shatsi na henjeza juma habo ezindwaji ngarjore jebo rjokana mu wanama wakomori watukufu ijo wakati wambaze kwedi haukabanu wakomori ribeli wa haruma mshinzi kao zenongo zinuma al-asaf nganywenji wa hanyunga mziju wao ngaswenji rje exprime haruma zenyidozi no haina usiku nyuridunga haina mzima banu gene eloquence yahe gene namna ya utartibishe makalmahe shasi wenji kao ngaremau ye system ya tilwabo nsijura nguma haya waza ngamjoka ya womshinzi wa hatu nzima gasina point d'arrivée nzima dokaya ye mruo ikao harengensi ya hatu otage ikao haleridwamba hairenge ena wandu shaba hatu irenge ene fami kabatsu wakatenga uzima rjojo wabatsa ngio wajibu riniko wakomoriza haki za kibinadamu wajua banensi ya kazi waendao yensi saifu ngamjuwao kaitina we irandazi hosoniho ngarjo huja ngarjo mwelezani winji wa mailezo haruma zenongoza nzozi fanyiwa mahususu haruma harivoti za nzozi fanyiwa shale wenuri kansi banu hasuala zima hunda maidi lesuala la handani niliambao banule oba Komori zinu karna ujoka kardoma biyani ni mwarizaya karna ujoka karambe mkomori ya zijua nadina dupu wabwe karna ujodaza masuala maziro hamadani kao wana wa Komori haina usiku wa hasha karitsu shirike mola karita josubuti komrubanu ya josubuti ya shiriki izo mwikao ndo ya zumba zifani shahaina wakatiri jojoka dini inu ne dunia inu yiumbwa yipangwa ijaitaze wandu harumwanzia za taabu ite wandu harumwa wewe ite wandu harumwa kheri manadamu atsojiki mukakatsu kubalizo yambiwa ukaya yatrawe shaihondi hanzo apulie yarende nai ya kufuru Mungu harumwa wandu ikaora bangasi 100% musulma iyo hali rado hamba ijele wari wanokanga rifanyawe contraire ya hazo lazima wabaki walo na irumbi lazima sirabaki lona shetikadi lazima sirabaki rarengambabi harumweza kahambwa rijebanu riharazira bekarna ujonde halini wakomori watukufu na mwishie kwezi ngamjua ukaya karna uwaziza Mungu mitsila uzambabana shaze hadisi zijiriyo zaho wanadamu wa ula wabonsi juu ikauze hadisi zinu makati mnungu juzi soma suala haukaya yekatsinda wanurambadezi ya gwanzimari jua ukabanu ngabo fidia zitolo hao hauka wandu watsabu hao na zilimu wandu watsabu hao na ugangi wandu watsabu hao na mazetwani ikawo wauo kwa fubwa hinri chotsi damu yabokabatsi wakatenga uzima wajo ujiri ndongozi jo utada mbonsi juu wandu ikawo ngwatsabu hao wona mazetwani wajuwawo kayabo wandu wao remajini rejau ho wanurise ilo mvinyo ngamjoka nga majini kawata utsabu hana mvinyo shonde majiwa nao ngamjoka nga mazetwani kawo fubwa damu abola kumabake wanado sacrifielo nyinyi nde mwarizaya nyinde mwaritendea nyinde mjwao zinjana asishezo rizishanani yabo yensi ija wakatu kekatsi ndasi rilo hunu riwonao danyi mloho ndani kao nyindo wahandani mwerao zema itiomala homijini mjuhao mwona zema itizo monziani mjuhao mwe parsa zema itizo heni baba nisoka yonsi ija wakati okangala hakika zenongo zinuzi benu lwa Komori pia wajue yengali johamba inu hadisi ndini zenongo zokangala hakika ni shewandu wambe hadisi ya ajiri ya hema na msho hatuwa maha 20 na mitanu naya ya la waharumo mju wa toifa mitami huli
isababishiwao yambao kaharala hitwa ni mwana mme wa Shimitsuje ikawo riwone video ya mjombahe mwana wa yarungowa ya ihansi ikewandu wa hebanu wakiwandu wa mbokaya yabo hizo zijiri kabatujo kwa mandongo paskare mwanamme wala Mitsuje Mitsuje jokendi Mitsuje yotsi angazija Mitsuje itenda mijiminga giona valeri hanamba hana mijindai hana wandunda wabi wa wanankodo zijuli hana o harume Komori harumandongo hindi yemara isowa kanda ekondo hala mara isaoche donc ngenzoze nongo zino aba hawanduende waziye wala we harume complexe parce que banomji wa Mitsuje uongo na ndu yabwe kao kwati d'accord nemba na yinu na uo ya wazamba womji wa Mitsuje ngwa ma victimu wenji walo yabu watambi hao zenongo spanya unazali haukeni yezendo yende swa ukifami yabo ngebidwa ndu wa brise ye silence yinu ngebidwa ndu wa defie ye namna ya ujitaharumwe tiso yinu yokale wenunga bajo kwanza wakevoti benge mduka jenda ya eseye shango tso shandwa mbabo karina ujofanya kampanye Mtsuje shaza lingu jojo hendo mala pia afanye kampanye no na nduna wa eseye wende wajue kena ukiri rekensi haruma intimidation hawandu wao wajite harara wao haruma ndongo kao karja eseye rajojo kale woinu hao kangwa nzuwa zifani rajojo hone sokaya ye Mitsuje mbakani chahum duniani harume Komori yendongo hindi ifondu waje wakati zenongo zinzende usoni wa Komori wansi pia tanganyie haukaminga mkubalukanga wandu ikao ngalali hakika ngwa Mitsuje yabo ngwa tangabi hao hama wa Komori wenji na hatualo harume yeziyode zambao shangara nzola beukaya zenongo zadjiri za hema na mshohatu mtwaifa ya mitsami huli yohonesi hao ka jusqu'à preuve de contraire wa Komori kwa nojo hambazindo ajito tulotoka waralwa hitwa parce que njombahe harongowa ukaye mwana mshohatu oi weyarengwa ne mwana mmemu Mtsuje yamba wakanzambiziwa efamiwa haraya wakabalibala hadunge mwana mmehende jawandu wenji boko wojo dunga nduwende d'après histoire heli re shambabi ya dénoncer maze sujet za hezerezo ni wandu wenji denge mjomba kaja detaye hali nushazudizi jazi amplifier lo zone siwa shemana we mjomba wa paro ambe mwanaonge mwade kwa jambi lo wade ya donu bangada abwe mwana woi habali wa hajo hamompera shabo ya jo hamompera ola mwanamme akanza mlole akaena yakautrene na Mtsuje harudiha para fami yahe kaonge mkinhoka ya ikati mjombahe mruproshwa fami yahe umengo mwandu wende sao la pitali ya Mitsuje hamta haya kausele gari ya rengema na woi yambalie yambehe Mitsuje ndizo wambeha Mitsuje ngayambao kaya hele hafu haparwa mwanamme woi wapara ifami yahe mwana mshewa wambia babahe mwana woi hakamoron relezo abanukale gari libaluali jata moroni harumu ambulance ye mwanamme woi hakapashia goya wana mbabahe mwana mshasibo nti henza heshaka jadunge maiti ya idepose homjini twaifa shahenzahe vatino done kontrandu vatino ambazazidi shade halio henzahe wanuare nge maiti wenzao wende hula wende anza wende waangalie maiti au waihose wende wandu da Mungu tsonona ubahanu balawa dekrive ndogozi njizase ni banu za kayo ne hombuani batula nyibambaye da munge roma shishioni hangalwa huno haundriha ngabo mahala yatsuni hatsuniha ndongozi njikao ngazione sawo trasi za ukaya yabwe mwana kajafa ukaya hafanya crise cardiaque hamande helika ole jamvilo hanzo ambazinji kajafanya malaise hamande helika ole jamvilo hanzo zamba wakati mwinji shanga yuone sawo kabwe mwana ngalal hakika hajirwani mkiswekao haulwaya ye hare mwamulio ye halaba hanu asinduwa hau ye manadamu yoke tojoro hajao damujio maleho pia rango mbuani rango mashishioni rango hanywanyi rango malamba hondi hatsuniha ya personeze trasi ya bonga bondongo zadjiri ye mbandongo mimi nitao parantezi banu nionese bwa Komori na nyimwarizaya ikao haini wakati sanongozi nsizamba ukabanweka kamjado lamhamwe rengaze decision mwone sasa nongo kabani ngwarwanona wandikao warenge nsie gozi shamvu na wanundo ma responsable banubenge mrenda ulwa shamtsi hansu karabanga si harumansi yabonga si harumansi ngabandu aribirili yao ngabambo kanga bandu abirilao amani denge ngarjoka kaitsi shakarna ujuwari do wa indexe ye kakaritsone saneze preuve ngebidiyo wandu adonesa ze preuve
ye mwana wola ngalijua okaya mru ya jaroho damu ya fari kirilo masihu na tanabu ngabo namna yokaya watso namna yoshinda ndwa mretenata botasi yomaitika o kanjo har madara jajiyo yabo boka dharura ngabo ndongozi nji shakari jaishia yaonesi okaya warambi onde wapara mathalan ye gendarmerie lo mitsamuli mjini jabwe jeyone zenongo izo shuhudie ye kazi jiri karjambiwa na izongo wajibu waambiwa wasezise benge ngarjoka kweli kabana kufanya mahakama hau mahakama ngajonda yafanyiwa yake parsiali anyasede mzima rensiwoi sha omwe vanuna mkubaluka ya siwa Mungu nikala uzambabana kabanwa ramba ukazali habadilizari yabo wa Komori azali hafungu sambi azali hafungu salami azali hamba metrolari fukarangulo kutsavoka zenongo izo pia izonongo za wakati nyonsi pia wa Komori ngamjoka heni wakati azali ya josabo nsidenge ndele tasla maudu wandu wafungwa pia amjokayera isujo hayabo ekange maadilifu zenongo za mando do fungwa wandu wa uhandani haukandu wafungwa hanziaza kipolitiki yezakadwa bili do rejeze zarien kaundo za minyiwa bonsiju yezakadwa raru ndo unika mru heni mru yabo haki yare jeziwa engeri nje harma mishinzi ya daula kabo ransi amani yabo zinu zijirio leo zinsunongo abili zidori shangaza ebenge mimi gamono kaze nongo zadjiri taifa ikabili ke famia he mwana woi kabuli ambo kango ajokwenda washitaki parce que ambango ajokwenda washitaki bidi mwanze traçabilité car japaro hansu armensila rambilo kaya ngabafanyondu shamba autopsie yoke jaheya rowa tumlo kaliso asumu ko jambo wa ulaya ko jambo wa pariso mo mabindayo munziani no mobarini kabajaheya de halinu dizomgwanza wa nrazihi sharwa suli daraja banuleo zijazahe mwana wa insi handa ninsi akadwa bili yenga mjoka udunge halinu bofami bomiji hata wakati hindi ikaubidike mwana mumtuje woi wala wa delegation yala wa harmo mji wa taifa wasezise kapitali yao mitsamihuli wala wena wandu harmo mitsamihuli wanjie harmo hambu wanjie harmo mji wa mitsuje watsaheza nongozini waziunde kisharia rangu ya uhadisi wone mji wa mtsuje waoneseba wakaye kakaba jaone hanamna rajua zemfio zahe mwana hatuoi ye namna ya hafa yebe ngaba mbisele nsumba leo kabajoka handisageri ya bavuna bava au mji na mji haukaya banu kamno mjwari kense hali inu senongozinu ngazi jonziro banu joziba ula mwana hongo meni mwana nyasi mansambu ya tula shonondi haruma konseri ya kansujini bahema na wei hatawa shabo ya hatawa uwansujini wa watsoju hawa wende wa mzingara wa mbeho sirikalini yabonga bo minimum ya nrongo ikawa bahaibaki ye sirikali ngwa jo execute sharia shamba shakisilamu walo njia watsungo wandro ifawe fungwa yengwa joko fanya zinwa jina antukanga bo parti ya hemorrhage kawo yizilwa parce que ngema na olange harma uzungulia ko jwambe ka haifadhano mji wansujini yabordi renjeza problemu juma zila deja za sazilio wana nyasi mathalani watumoka banambe seye wansujini kwa tsanza jau hansambu jau omwe wafanyi haminimo myamba ndongo yezinu kazi jemana uo suo hende yabwe mbaba uo mbaba hemwana ya madhara uyenda mno de zandani yezabili yabwe pisti oke mwana oiha uwa mru yonge jojo uhambwa paske banu mru tsofanya mbandongo ya mbada raja binadamu ukawe na mru ye mru hafu mru hafu ngo joheli ya hafa wewe wawe haukawa mbo haukange mwade wade mru hamba wada lonuo yewe ihala sakafuni hau yewe ihaulaya yebanu mdozungula upare nare mwani gari mru yendaru hauda mwamaleho pia hata mwamta ubamba mwamto wa elmaru mwamto wa lapitalia ya mmpera mwamrejeza mitsujo hanyu yeza zidi hindi hupasharu mwambulance huja hupar sambaba he mwana moroni ye minimum bala famia hahu hauanzani wahu haubengenda uwa we upashele gari wende wa ambeza ajiri eka kutsujitu humu na ndongo c'est vrai nga bajoka shock esandra jenda abwa na hizo ngwa jwanza huzi sendongo c'est vrai ngo joka na hararo kambe sekatse ndondo nuzinu nga bajoka ndongo yecheleze mbabahe moroni msisebo nsari mwambira nsuma bezajiri para wambezajiri wone sandrongo jusa delegation swabili ndo tangani wone saze nongo zajiri shatindo tsoka ikama bala lapula afa mrape ya lawe bahi komsa nguzungulio dans la nature na hunuan ruafuani mwana ya hansi wana wararu moto wa mahashirini naya halafu fami wanduwa daze rikebanu wa wambaru wa mituje alor mituje hotsingazija ngabondongozilo na mujuza ulo mituje utsoharma mjimro jarme hambu ndongo hindi yabo ngasi harma problemu parce que zinda zila wasiwasi si maranya ndingo jifunga mimi tujo hamba ukaka bati nongo zabira
sijotsa habanu na bewo mji wa taifa mtukufu wa taifa le dahulin mausus na msezise kapitali ya hani mitsami huli mjini wala we delegation yende harimo mji wa Mitsuja harimo Hambu shetendo shinu na shijula zanongoza hundemwa na mtaifa za habari hindi ni ya ulaya hali inu hauke mananga jamba haulaya ya fariki watsomba ndongo minimum ya utsojua haukaba nongeri tsojoka ya hajirwa amanda zindambazi jiri nsujini haweza jiri kwamba nilashili ramba wakati arabu ni olare memruba kwera hafu ngari jweza circumstance hauramba haka nzanja arme konseriki mvu halafuendo zilwane mana nyasima nsambara nga shondamtia ngari jwaoze kozi neze circumstance oui izoro jojala mbembandongo shandongo wandu wotsorwa mana yaro harlo na wakati andratso parambwe manange mwade Wenda ndo wani kwa pinda hato wakawona kwa jahaba ndongo wandu kwa tsujema na fuje wandu ngwa juzi soma alajana ya tsojoko paronda response ya weki kwele awata rahandu kwa jafanye doi haukanyu wonata wa avio hauwaza mamela ujau oharmazen tizilo na manya wa ile wao parce que psychologiquement vos familles déjà wasango atteint ngwa harma problème kwa tsujwaza circonstance woba hizwanda tobane ajali ya ajiri wende waonesiwa iliwa watoshinda wakena mba ide yaheza hundre mwana hawawe mrunda awo yafanya aksidabanu fulani watoshinda wafanye doi wabunguze mbabi habo wajweza ajiri shandrongo hamadazinu wanratso jweza ajiri ngabo manadamu mkomori manle okozi ba Komori na mtafadhali babanu wala lakarwa sudaraja ngabo ndo kalitsu shiriki shangabo ndongo ndini bokwata nyinyi sitso jarkans banishoka fulani hafariki ha ewakamade warende yani yonde ndongo handani mrako juzisa wari mono jana wojusiri komsirini warifanya jau zila hindi zila dena mna mwanadamu wayo ka deja ngutwanza yatso sana yaelewe na bosi mesilamu ngari aminyo kakabati nongo zabili zijari shangaye shanzonda bonga sina roho ikao sisi ngasi madistenge nemri kao lewenu hatolwe nyongo yabo la dimandongo hamada zinu lesu ala lajiri la hemwa na mtaifa ya mitsami huli ngamtsahora ngwe mjomba rangumba bahe mwana woyi benge kabana ka ujiri mahakama joka wonesa ukasinga joka kabano kama mahakama yoyo sangari juwao sha omwe abaha na sidoda namne nraji na balawe wandu wende watsa hewa jose circumstance shemana woti tokawe mana tuwo mtaifa wabahi mwana mshatu holo hafu hahansi wana yabo na fami ya tangaburi wonawe herira onemjomba oloka wala wandikao zemayeza ushinda wajibali yengizo haushashi halafu bahe wake mrado jende la jau maudu ya dafanye zinraji ya umraji naone zilafanye za saya mdambo kensiketi arma security bien sûr ngine choko kalma security jena boni afanyangu tsona mabala ya lamabuhu ya hafa si haki kejaja wakati nguna be malaho wake masuja banuda ho masikini lojoka na suja na kavati ufukarako pamila ngiyo wajibu wandu wenyile daholin no mjiunu watsanganyihe wasezise wende mituje wajue ye mwana mumtuje yakene mwana woi mwana mshatu woi ye mwana mshatu woi yenda pinda na damu yetu nona ramashishioni rambuani rahanywanyi hatala wainunu mzazahe na mbabahe nefamia hewa juzi sao no wana wajoka nza maudu wa huwe wajue mzazatu hafuza bari hafuje ezazi dindi si haki ibenge kwezi watukufu yonde ndongo na kanzanyeleza handani paske zenongo zinungizo nziro ngio wakati wa ukaya wandu wasane wadobu zambabi paske ngasi harimo problemu zinji ze tension ngizo hawinji zemba desavese ngizo hawinji wanadamu wanjingware maunisho ku hawinji notsi ndongo zinji dazinuri yochi yori wonao vanu ngabwadzaza hatu vanu ikawo ye mwana we hafarika circumstance amadazila kwa jamhusu hata nalambeola mwana mitsami huli ngamjojo hundra mwana wa shimbaji mzumtadze mbajini yeshe ndongo amadaila shoke roho paske wanadamu wanele hamafragile heze nongozi jiriyo no wazaza tonji ngwa dungoze réseaux sociaux zinu ngwa haruma shoku mimi ngamtsonewa hangu ye kansi ngwa ngaliyo hela lilao wao wana hamanda amia waona wadhulumi wao juzi bazubu manesi mani mumkazi siwane samzaza ngule le foto la mwana ola hatwa lisolila pourquoi parce que ngutsoneshelea haina mzadzolo na irumbi yazaya yewona mwana jama dagazo yatsukana problem yatsonda na problem andazila aimani mwana nyasi muslimu bapale mwana nyasi woi fanu hata howandu wonsi pia wadzadza hatungu atandi hao anusisema narzite manyosinga sibanu mime wangu nguko pari yabonga ni mono hela kao kasesi mundu akaze vidongulilo wana waulwa yaro wana umero wana ashero wa violewa rensi en general
yabo minga msote manyezo ni eshosha mdokanga si na wazaza hatu wenji watambi hao wababa hatu wenji washoke hao heze problemu zinu na runde na mna ya usana ritamporize mbabi wazaze wanu ni wanrikao zenongo zinunga zili hundao kamjambi wakaka mnaoshinda mwane shatuto mwe na msane rebunguze mbabi zenongo zinu kwezi wanama nga mjohari masujabili ya husiana nele suala linu wilo la heze ajali nziro zinu juziri zinu shiti zambabani rono mwana nyasi shababi mumkazi vuna mrehema mlaze vangu wa jemene mwana mshuatu enu wenda onsipia ya zube simani ye kori yenda te tahayari hata hambilo kaka jajo shindo tiluar mwa ambulance ya baluwa deplacewa ika oblige heureusement ijandri enfin manamba heureusement labo ya kamo mjini ho ijandri hokola mumtsuje aibola mumkazi soma hana shabwenge hendo kawa mjimraji kajajo kazi shwaho mjini hao parce que pose pone soka hata hotso shinda wao wabalie mayiti yangani wiwe heli yakaya ya dekompozeha kejajo shinde tini hani hebaba han yabo itsoka urengwanga mjwawe ndusha zube simwanadamu ya zube simani yafanya mbesensundaru hauritso ujua ya hafa ge yakaujayo ne hemono heli shesima shakaya heli karjaone suwe kori shamru haka uhisi hele vushelo anadamu hakaubirabu hakauona nendini rihundana na problemu hamada hizo yabo iso nazoneleze balinti skwalewe inu ngamjori swami karti wa hamba abi harumema kati yanu na mliswami nywandu mahanida jauri dunga haukazi sazi wasili banu yabo yo hamba risari wasilan madara janziro zona nzona bendo kaya harmale swala lahe mana nyasiwo imu mkazi wo yafariki ya zubwe simani mkazi wiho mengo nimema skitifu nao na dabu ya kaula manadamu mkazi hafanyansi hu nansi hu wanruku ajako mwona kabatsi hata ndu washinda wajo kabala ngasina mananyasi richohu mwona na risane resheleba ne mananya so ingenda hu hakangabo mijikao baha hikma riwono ngabandikao wota wahonze wababa siwona yotilwa bala wandu wajuhangu azungulia wangu atsahomru ola sunda rukatsoneha ndungo ndombio atsahe zinuzi jawo mana mumjini hende harima nyumba kurwabu yakawahwa sheisimo bahanu shakaya mimi hata tijonika konsei o wandu wenye plaila shesimashila shitolo ani ye truya he shesimaila nyamba ndende omangwa he shesima utolwa bala parce que ila ajali nziro nsume nya ingenieri nsume nya leda hola wandu nsoulijua shamswambo kaya obahanu yenga mahe shesima kazwa bala ziraruza he nyumba ikaonga jambo kabalando bandu walekulu arionjio malapia kejabidi kenga maila ikazwa bala yenge ikazwa baora rangu ketsacho jokayo sir fakaifa handonda watsimbe nga mabala ila yoka harumwa kote ndwaji opani bombebe juu shayoke ja hanswari mazira ramanda ila benge wosikumbwa yensihunda ila ze circonstances nda zila shamimi kabla rane ja procede harme hadisi yahe mana mumkazo ya zubwe simani tijwambo kao wenyina watsenda wabaye we place la bala watsaheba hanu wandwajina do watsinze shesimashira haukaya zila zijiri halila shakar tujozi jo mautu haukaza nongo mimi na shokeha namba ukayensiko lingasi harma uziro wanadamu hata tsasi rilawa ila hikma mungu jojoka na mwananya yalalo yena eda hozima hau yalalo yena evalani hau yako yena msirini kajamona nsohandani kajamona nsoabili katsujuzisa suala hema esha nezenongo boyake ni mwanadamu abangu jitsa zonga jos butrabe de zadjiri hau katsa ila temaite wa mkazi waonga bwatsukojo kolamu mkazi ngwambao kaheni mrulo na mruho mjini na tundeka kaja mwana nsumbili nsundaru ya jia demande baye kori ketu shindo identifielo shaka batsimru ya shinda ya jokaya vanunga wabudu hausaida wa hamada nlalomi na yo valani haurika oswala wazima haurika onana bangoni wazima rafanya nsumbili ratu mono yabo ngasi haruma situation encore ika ongyo compliqué yabo ngasi haruma situation ika ongyo compliqué yabo ngyo wajibu wa Komori wanti pia zenongo za usale zetabu zin ikawa encore une fois si kartu jua kabati mru hata mpakanda baha ujoko shinda ujoka ushinda samahani nitanza ndo soma commentary hakushanga mona mange wajibu ndwanga lamba bibada nongo za crime ujoka ushinda hata mpakale oyinu elezeze circonstances za mwana ola solo la mwana momjini
nsujwa le daho lala daho ya kaulijua karitsujwa kaja kaulijua ilatsi daho la kalifikizwa likazwa beto ya joka kanza mbabano alali hauyatse mbabano aswali haundongo zindwa jina ye ajali umba ijiri shoba mimi kao ngamsulinye ezi jaje rijojoka haruma mji rijoka mbangweni rijoka msirini rijoka haruma mabangazo rijolala nyumba nzima njoka na mrumshe haunike na fami nifanye nsumbili nsunda runsoneha haruma nsikao wasangari juawe situation ikaonga bo fili ya zitolo awo izonogwe kaonga rizijuao ukanga wanadamu watsingo urengwa kusudi na wandu wa hansi wa group mahususu wahibe wandu ende wamro hitwa wamlembeze honze wamvurize mahala wamsiso barini hafidi ya zitolo wa rmainti hasibabu de zadjiri halafule wa inunga nzawo msane mfanyehe ni dongozo nsipia hata zenongozi zinu zido juli hanga mwishiao ngamonoban ngamana matsoi ya onesokaya wala manzani wahende ya mungwa haulwaya manzani wahende ya mungwa ekaende hadi sahema na mumkazi yabo yo problem nziro yabo ngamwele wao kabo zenongosa ziwasuli hadi madaraja nziro hakatsa inu satsomo bana ma commentary ukaya nge confirmo ka haulwaya na wala manzani wahende ya mungwa yabo kamsono kabo ngasari ma situation nziro ba Komori yezo abasi hamba yesi singar joka hamba washa yomi miketu nshangaza yomi miketu nshangaze manaye mkomori ngamsalue mkomori hauke mkomori hamba ze kweli sena na mpartage directement hauke mkomori akorongo ambo kayenda iko umamru yotoka hozungoni heyenda iko umamru yotoka hozungoni yabo zenongo zinunga zijozi confirme kakweli ngai hakikisha ukale woyinu nungu koene manana manzani wahe wondu jora ngazembi zahe haurengeze ndongo zahe uzire bonze wende hata umtsahe umrengeni malia lonio umpule makomplisi owandu walobonze wanzo apashe waje hunu wabira umo gresina imopia owandu watahema paseri owenji wafanyoze ajalizo yote ndo kola manzani wa mndu ndo hapule mrende ha turne dingoni hamrenge mali wa muwa hawa mtrahise warenge mapesa wa mndu dingoni si wono emission bilizatilo abantu haruma TikTok zaka ubitwa yabo enzima mrenda afitini mwananyo hazinia tolwa yenzima mria kana ndongo hamanda zinu za maboss yabidike mruha wasilo msafara ngungani kwa mapesa yemria ni kwa mapesa ajani ke bossi kajalinde mria pashia shaharenge mapesa mbara ni ke boss yemrende kajendo msafara kajonde mapesa hai leba ilongilo yabo donc ubanu nganzo mjoka yanga sarma situation zero haukaya nsiwo ifanywe hali inukaya si maranyi arendata wasi rijile banu ngabwandu watsohedwe kangara mbozo ngo zinu ngabwandu kangwa ngo amazindongo za mafitse kangari zambawo ebengera nzare lezo katizo ezahemwa na mumkazi ngambao kola manzano ahende ya mungwa abahanga mjuzi so ebanu kadina ujuaba hainumreka na mananya holi honde darajensi ya haja mbria kaka jona mana nyansumbili ho msirini ekamrungo ka yeswali mbria kaka jona mana nyaho bangazoni kasiri kane yendongo kahe na dhuri suka sina mro hivyo plus haubo tasi haubo maharibi karijamona wakomori mduna juhatsatsa ya juwe mana nyoma ladio mrati do fanya mzahe manensi sayila wa sheirumbi ye imanila wa wanadamu ngwa sakrifie lwao hambahindu ndongozi njinga zijiri onga mziju wao sumu nga itsabusi wao nsijunga mzishi yao zinsinongo zanrabo karjajari mteni harara shaheni mdu nadojuwa mraka zoze nga wenaye haukaya heli yansi abaliwa mju wao kaya siyasa weimrikawo yesumu harumansi mwono wanadamu wenji wasakrifie lwa hasibabu nezonongo za siyasa zinu uharumwe miji ya hatu mwono ndongo zinji za kaya za lawa uharumwe miji hasibabu siyasa mwono malaho ya manihana hasibabu siyasa ngabo miji hata haba waloma laho watsola uliana ngabo wanrikawo leo inuata waka wanzani wa mana hasiyasa ngamona uka haini mbandongo nsipia ye manadamu ya rengensi inu hafanya namnayo nsipia haina mji sindoka abavu haina mji ritso hunda na problem endata batsa bazema bafu ngamwishi yao harenge yemba jini hayanyi seheli yanzao harenge mjiula tahula harenge bavula tahula yetsanda separei yembwanku separei kavati ili aribihanyera mwalira nzuani rangazija ritulo harumwe mashaka yanu yabo nganzo wasi rifanye prise de conscience rijuwe zenongwe kaudo ya bidi mwana mkomori leo yinu yaelewe ubahanwensi ya wasili no bahanu ya wasilishiwa mwenda hata leo inu nsohole mtsonga rahala
ko jamba za juma yabo rendore parana ibu harmaza aeroporon kuza dunia valizingu pasi hobondi hansole valizingu pasi hobondi hankuhu valizingu pasi hobondi hanfi zilapia hotso tumiando alo Komori wonde mbendu wale halafu izo rendo zamba banu ngabwa joba nuanza wara mbezindwa jina ikawo yore yalitewa yenshio lewe inungo fanya msafara nda Komoringo no mananyuho nge harma supermarché katutsa handongozo kabana mtsaho mna pera nkabani bweshe manahe manama ya jojoba mbekango ndo likoli hauyamba ngutsa fourniture scolaire hangutsa ho mna shati yambwesha jojo uvenda lekoli shabala ngehula shangutsa ho zindu za conserve ngutsa ho nazi ngutsa ho tomati ngutsa ho yangani yekare ndo anzaranga leze valizi zama na Mkomori leo rangwe mzazate mbabata mwana ruwasi yabo rendo baze valizi zatu haina usiku mrende njeza kilo yetowa ngutsonda shila shahula zilande zindutsi ngotola bana hata naziyo handa ngebalwa usakomoto ruwasilila janziro panaba hata zinduziro mo chateau rouge na nezer ndini za no wine mo pia izo nde zinduzo kado siswa komoto halafu toka karwasili harma daraja hamada inuje na mwelema tsaiza circumstances za wana wolwa wanu waidi rema na mtaifa rema na mumkazi yazubesi manijuzi amba holane manzani wahe rijuwe sa zidindi yezema itirizi parsonu sikuzele mbezi wanga rito kwa mbenu ndongwendi yensiri wasuli harma daraja nziro bwana wa Komori yensija wakati okamjuhe barisa wasuli harma daraja nziro ye mwanadamu yarenga yensi ranguye ye waye ye roho yahahe yikansuka yekanza yabame ndeshahe waye rangu abokaja joba mashawandu haukaze nongo mbaba lukumani yafanyawo wanahezila ntihensuka wola udamrika wajwanza afanye mwanamra jina njema haukaya ngujuo kaya harele soana haki hawasijinisa haruma wakati kawo ye mananya wabavu aliswali hakayabo mparo shwa jamila aliswali hi hatilo haruma ndongozo kaya lewa inungu tuhumloka hatilo haruma problem nyambaba yebala aliswali kajakane pouvoiri yorenga jamila ya mtie bala le wazali atuanahe raere mananya haji kajazifani yebala mwambilo katakika jaka presida yekaja jojo renga ze pouvoiri zila pia wakoisho sharia ende ya kanisho yani kwa na hae yame dabdala wa uradamba kakana diktatura kana mercenaire hata hemara iswa jabanu wansi pia yabozinu azali yafanya joka wai hasangu juo ukaya hamalizo anduwa njuamba ukata le kaburi la hejo mkini halire malasheli shale wenungu ambo katina henda michenge bidobo lukumani wena fatihuna ilhamu mjie harumo worogwa msanganyena mzoza hanyu ridoro horo ansuri jo ufa ridozungu swano mjamoroni jezafanywa apashi yabo kujanzo wana vanu ngasi harumansi ngarionawo ye maraisi walo harumazensi zinu woye parne ze famiza hao harumandongo wa mada zinu keni ya tamana harumandongo jezi hau ya temru msharumandongo wa majezi ye ujwaze konsekansi yenda na Afrika wende wao wandu wakarume Afrika warengware mrumshere fami watu waloma prisonnier o alona nsi wakubalioka wadhulumiwa bangabo watsona hizo donc abo mrutsona hizo kanaho na zamana Mkomori de kinyume hatso janzandu pia warelehe izo ndeze nongozo nda junaidi lewe yatsohele wabana azala mbehauka bala hafungo wandu wazali jana azalilo ngumfanyo dongo ikawo waengu jojitse meshari haukekazali waikajarudia renga mfunga hizo yafanyo zinu shangu mtumoba yaho soni mema rahia hauka junaide kaka jafanyiwa yeza afanywa jaza nge kapable onderan ya mro hitwa hizo yafanyao shabala eka tsolele wakabala ila namna ya zalu jivange horenga heni mbi yamni kambe execute traite fanya valide yengo mbo balanguni kwa pouvoiri na balanguro le swabo shema rahia onde wa mro hitwa hauka hizo ndezi jojili haukara ngwe sana yaba haya subutohe mamba minsi na bezonde na shitaki shane parse manada muomitso jodiba wami yabwe heni mru ya chilo harmwe hanwa inu ya zalulo mahakama hulu zejaye wanu pia amchojo amba mru amafundo wangu jaye ngono kabala zalamanza Mohamed Abdu ngono kabala zalamanza kiki ngono kabala zalamanza yo wandu mawarenda sembizo pia kwa banga nyamadasi mwenda nzani mundu mru ya haregile konti ngamjoka hamba zenongo za hunda fanu bwa Mohamed Abdu waka procureur wasubuti wa traité dossier ya fanu halila na bongo jokanga oleba vula fanu yeka watsola wa moto wa jirma pokoboro nazali ya traité wa haruma wakati mzima ya bange na majeshi na ndambirili yao fanu ya jo fanya zila nyinga mjoka ufanya bofundi wangu jaye wendeleza ye washilima udu balale gari
hundu mrao bare harumae yenzia ya bahani huenda ejete hausisibo nsiyabo haudezabieze nguo haufilme haufungu mikabaya hapanjeni haurisimbo haupahenda abo deja benge kaja huwa afasha wasa humilie. Pourquoi? Parce que hukadako lukango himo uhimile dossier ya sambi mtretembre de sambi nai gojonda nzwani maudu wao choke lote lulaleje usiuhe kikile wako elinga opozango wambu sha yo wanadamu wa warendaze mbibo nsijuu no wandu wakawanyesa leongo jihukumuje wakati wado majilisi nuje balale gari hula wambaji ngojo zaho hunduandua himila haruma vera jiho wa usisi bonsi wa hurende nai yabo na mjokaye mwanadamu wa ibanunga wakati na banubenge kamjona za fanywa baha shamti fanyo kabo kabatu jofanya haukeza fanu karjako jokayanga bojoko kama na Komori yafanyezila rangwesa zali atenyewe halila yabo kabati mruasa hujuma abo joka ujidai vanu ya jarambe msasa ukange intouchable zondabu ibenge kwezi ranza mwambie nuka yekani ni mdendao kamtujua sirende wao ngari juwao nusu ya hatu ngari kozao ngari zijuwao riza registre na banu hodi ba yoke jahana lera na sana nyora yoi hana wakati kwa manadamu wae hajambili ya ukange bidio wakati nda unu yafanya ibenge kwezi wa Komori zenongo zinu sijani mwelezena ukanga salma situation zero ye krizi lo bon sijua ho wanadamu waralo hitwa kariti torantswa lalara fahanza aborjo kanga salma tabu ya mbendwa hula kariti torantsi la jima na boratilo harma fitinomi jini kariti torantsi mtsalswama ukangabo mwanadamu au mwanadamu yaka ya ni parabo ndo minye direct chat shiliti mtoa amespero kaka na ulansa peli ya sa donc uzanongo izopia izode zanongo na kanzanzonese o harmaze problemu ziri hundao nimwambia nukaya na mfanya attention ba Komori na mjokanga sarma msiba mziro ngasi haruma tabu ngari tambi show ni wenji shera yanga nzora ngudo siku hema siku ya leo yanu heni zijo mhunda titobezare ngazi hii no na bake ushahidi heni zijo jira mwana Mkomori banu wanrati titobezare ngewazi hii ngari juwao kangabo maitika okazino joba kata hali shawandu na hensi zenye shuhuda ngewandu wazihe wondo pande u abasa inunga mjio haruma wopande wa husiana nele suala la mafanu no wana ne famia heka ngo maureleo nimwelezeni ba Komori kamimi ngami wahanda harumo wanadamu wa Komori sana mbuli mpartage direct yin watsojo parobuli ya wandu ikao ngarijua uko wandu wanu ngwanzo watenko lobo nsiju haukawa nsandrika ngo na ndongo wa maîtriser yo harumo mbando ngo itsoka yonsi waje wadanganyo wa Komori wanadamu wangu ajiprocure yo na telefoni za wiko gwajunda o haruma minazi warongowa gwajunda o haruma maweho barini warongowa gwajunda o haruma magari warongowa kwatsina baba hanu fixi wa hao wa jorongolea hamadu wananya walonaze paji onti pia walona sieshi yabo wanadamu hamada ohandani wakaruno jo wasitue rambe wa journalist no ongo hamada sibo lo hunwa ni mralo ne telefoni anata minsokansi ndani shabanu de wenunga liona ukanga sina paji zilo banu zilona namna ya zana zakaansi wajuawe heli wafanywe hazia hao walona makorespondant hao kangwa rongwao ngarjo kangwa jundo mbaba hanu ngwa konsiyo ngwa rongo wao ngwa ona emetweri ngwa ona frekansi ani ngwa walona radio kao wanrupia ngwa juwao zideklarewa ngazi julihani hao armwe serikali bahate zatu deklarewa sha omwe watoka nsingwa propre ngasina noremfo gasina no Komori ngamina mwanadamu banikao nguni menyelo direct yamruo yinsu shidom parsa banam bloqué direct ngamjon swamihi bon comme continue ambeso ndonza trouble direct hangu gabonore info gabo ananya so Facebook FM gamjokango na siege hatatsono Idrisi Musa Mitsuje hahana na siege ya hebo kwa kansamba zenongo zahe ngarona Komori actualité ngarona Ortega live nganivumboze media zinjinsi juao ngarona Ocean Libre de Comores uandwao pia
wahea na siejia hawe ka woka ansi si waona aneze metoriza hawe ruaneze mekro ruanezana wakansi warongoa ekati kanso dauni yangu tsirongoa abo ntuka ni numedia no abo nso jojo bapajia abo nikaza isimu yabo ndendo nziani hone babu sawandu shayoti media haukakutina mwa pia za ushilofanya media ebenga bonga manzoni mwambie nuka kari na ujuari renti msajaja utilo abo nsiju tena mimi dem duna defie ndu ndefie yo katikata mbahanda nuka yinu yambao kayangu alanseyo mandadare international rilinde mandadare yo hata haba ke judge hata haba anga tsungo kuilinda sione yabanu tsamba ukaka avati mandadare jojabo nsijubanu itowe mwana wa he ye diaspora urongo harumazere zozinu ya siswa Komori zondrabu si dara utionea njamba karneda Komori rafungwa rafanywa jawandwa jina afanywa chantage shamandadare joko pangwa ijebanu yoti dharau halafule we namrudi nje na mbetse na nywa Komori mke mazahidi mresha zeno ngo mimi na bobana karina ujua yengeba niyo mrushindano na metro la rifu rijoka oifa hanywa Ibrahim haurijoka we metro mzimba haurijoka we metro Idrisi haurijoka we metro Futumu haurijoka we metro fulani shamrika unge hamada mate sharia katsushi jua karina ujwari rensandu jawanu waje wakenti na utembeza makalima yandongwata watsojwa zina ndabinga zononda hupi rimambie nukaya wa Komori na mkema zahidi haukaza nogo zinba ngabo siku bano wandu wanungwa jiprokro bali ngabo wandu wa defendodi ngoni gwajoba nuwe rongo heli wanzo bali ngwamboka ngabo wandu wa defendodi ngoni na banwema jumba ya oritola sina ongari juwao zenye hurangari jula nao benge sikardo jare hamba ngwamboka rtu wajua shayonga bosi kwa rjuwa mbokangari wajua hata kwa tujoli wajuwao shari jari mwambie nukaya zenongo za mafanu wa Komori na mshinde mjuwe ukaya banu ye aferila ye mana wakazana ye serikali yako nzima yinu wenda hata wapao wandu wambendongo watouzi jua watouzi metrize wende hata wadentimide metrolarifu wambari wa mtsuwengo ya wavoka Komori a metrolarifu wange na bezo wavoka Komori ya urende au walo ya wambango mavoka ngwa shindo wafanya wako wakadamizwa pia kwa tina wajao fanya kwa tina wajao hamba simambia ni banu wakati na lise direkte nuka haina wakati azali ya jola warmwe pouvoir haina manadamu ya dhulumiwa rango yaka avoka yamba kati avoka leo rango yaka juji yamba kati juji rango afungwa rango adhulumaze haki rango sharia shatu sharengo shakadamiziwa zenongo hizo pia zote la lusi hatemana he wakaja joka secretary ko jamba mra jina yabo izo nongo zilo na mbandongo ntinti yatso zingaraza nongo zino de manadamu ya zingara yabo hata wolo warongo au hajiku wambango ma entushab ngwa ojau badendongo yonge jwenda raka yo haraka bwa Komori de sayo uyo ruono akatwa madabdala gasina jomba tu akawafungwa na wahu watu wafungwa sho wakati amedabdala ya ulane ma mercenary njomba tu atsojo mjini wafungwa pia rono wafungulwa haukendi wala wayezi waja wandu waono kaba kadhulumifu watowe ni akadhulumiwa yabo hiyo yotinongo ya ukawa wandu rado jihafilisha harumanongo amadazino shayo kena uzi artijera mtuani harumazano ngora nzori tula ujinga haukaka batu ujinga uziro hamade mbutu jwa sharia utujwa ndongo zara ndabize nondabi wanzo adoleza ndu sharia abo karjola rahafana mo angar jojora nsinongo amadizo izo karina ujoransi ebengenga mazori mwabieni wa Komoruka vanumengo mweze nongo za tambisho wanadamu wanu wambondrabo kari mafanu ya majinga ojau zondrabo ngabo mbandongo na nzoni mwabieni handani mweleo sonti pia sime silamu heni ya kubalua wingu na mtsorambia banyende mwambokari thikiamka na mukaisa yemana mafani ya tsenda maore juzi hindi yese circumstances za mtsongezanja maore leo hindi daboko mnyezi Mungu hansi zinu pia ngabandu wendo maore wafa omonziani ngabandu wendo maore wa wasili waridu warengo wa rejezen swabili ngabandu wenda maore wakautsahe refugee politikini watsi hunda na wejo mkino kakweli wakandanje shakwa janikiwa haukamgwa ambatsindawo ngabo andrenda maore hana ndongo watiti wa profite refugee politikini wa hunda ngabo wa intimido abo nsijua henda wa hunda tawaru hatsoma ori walo Faransa nonsi pia mwashe wakabani ngabo ngara nzori mwabienu kahandani ye riziki wiyo ipara mafanu kwa ya joshinda ambe tsindizo yabo haini manadamu na kena jidene banga bwambo banambe so journalist juku yabori joka na majima huwa nurikeso nsi pia ma journalist na kena namna ya ujora huwa shangari mwabiao nukaya si defie manadamu joko hima leo ya waneno wingu nemruende so mafanu wolatsinda mibolt wolatsinda weundungo wolati azali wola Mungu de wendeso yabenge yabo bahanu mafanu ya wasili leo
ne riziki atini wayo yenu ahana harma shesi wa shamauri walo wajwanzeke wa waswili watu waswili na wa waswili wajwanzeke wabaki watu baki na wakaiho wazao nda makaratasi wadungwa wajazao kabatu jo shinda shangaze mrubanu harma hadisa mali yo wakomori batike mrujo jabano akilo harma ndongo za mafiti yebenge ngari mwambia unuka singa simakini sirale wa mngura mwamini ngari kasimakini harumwe sije yinu ngari tingojo kalandu watingoto amasera mabatata wambi shakari na kubalira ntimidewo nuandu anjoba nuamba mafiti ebanu ngamfikuru kase de larifu yenda afanye mahahe pia yalole o haruma riski yazungula o haruma tsiba lonkodo yenda etsa hawana wa Komori haruma tsika nga bandikata benge ngo mavoka watujo subutu penetra armazanti hizo yenda o hashinda wasulino wana wao nyezi ngwajo humzida jumabala ngamfikuru kaonde ujoka ukana harara mwana mfaransa ulona uraia wa shifaransa ulo haruma tsi yamba longe jerone mfaransa ya exercer yo métier kao ngui wano kanga imbeli yangu shinda wasina manufaa jao wode ya chokodora kangu kwa maurado intimidewa hawike ngu joka ushindanizo yafanyao hawike zila fanyongu tozifanya kilaba ekase de darifo misama afanu ne fami warongowe balange ne mana we misa warongowa nano ka wojinga mengoni mwa ujinga namba ukakweli wanadamu wanukwatu jota zanongoza kisharia yebanu wanga mjodo amboka ya mafanu hambi wayambe hali la nisede larifu badu jinga mwinji yewe ngo fikirukeka ho ndio hanavoka bana ndio monoma mbie ngojonda wa mwambeze problem ulo nizo yewe mwambia ngujoka uhambia ngujo hambezo yabidi wabeno utike harma taabu eka ho ndio na daktari emano ndio na daktari hindi do kama mambo wa dolo nu yewe mwambia yewe hambia yewe hambalale dalo lini hautenda wajirange dalo uli eka hambalale nu tile sorengali nu ule ufe donc ubanu nganzo manadamu mkomori yasikubali rijarengwa nuandika wa hatangani mwambionuka ya wakato munje kangwa rongwanga aminuka bala kwa tsuka wao hakaba ndongo kamru tsorongo amru hamba ndongo ikaonga zidungo nzia sedelari fude amba mafanu ya bezira hai yeboro no lukumani asubuta utagarini bo manadamu ya uhimi saba ambe mzazo yambe jao yambe kinyume nazila wewe wazamba jana wamba fanuho lwaya fanuha dhulimano wanruwanu na msubutima simo kanyide mwamuwa waja wahimiswane mjuhu wa huyamba mwambe yambe zindwaji tsida zila wewe wahamba yanga ni balaka uja kontrari ya makalime ya hewe watu ujo hamba tina ujo hamba zinba sasambu wako morukanyide mwamuwa shawa subuti wambe hulwanido gengo joko jambo kaya mrungo ndo yaona avoka ya avoka mboka aboze nongo zadjiri zinu ngebidwe kango rongo wambeja bazi ndezi jo rasulish bahonde wambe kinyume yehonde wa monorende kondo ahe doktor ndio hamba na problem za tension hao problem za sukari hamba abonge bidor fanya jao ndio afanya analize urenge dalo fulani urenge jao ndio ransila dalo nika urenge dalo la hudu hufubo tasi ebale yanklia hu ikobe ha daktari zabari dokubanunga bwanadamu wajabanu watingo hamba rongwe kawo hata wao kwa tujozo ambao kabanunga bwandu walona ankli waele wao wajawe zambao donc abori jarima bienukala c'est normal ka mettre la rifu hamba mafanuka hamba jao yaboke jaka mafane ka hamba hamba wasa upotefu etabude ka hamba ndabone hamba zekweti ebenge yabokwezi zolanzari mwabieni bana ganzori fanya attention parce que nga salma situation long zero kasi alma situation long zero kayensi yinikiwa wandu kawo ngwajira ndo ma journalist ngwambani mbandongo nsipia mimi ngani mwambioni murongo bana kamjokawo titini hangu subiti okamiti zola mijimili londa bonambao sizala ntujini ngome sizala batsai tsanda abonga mrongozo wa ndani na wa loshundani weshia mimi murongo bana sizala ntujini ngome sizala batsai tsanda uharmale daho la magoban ilonde laho mimi nazaliwa uharmu mji wa batsa silele shehabata rango miroreni rango mrongani rango shwamba ajuizo de zenze mji rango mrawambani rango tera rango hosa mwambani hatobarini kabati mwana mbatsa unono banu tsundambu yabonga mjo habazinji shamtsanza nzambelewo yaho wambo karitu wajua ukabanate malaho ya hatu yonde wala lao yoyo kayoyo nziro hate malaho ya hatu yonde wala lao shakwatsuri ju shasingari wajuwao ngeka mwana mbatsa mjuwa malafu mjimba na Fatima fumjimba na mjomba marasha ngwajo humrehemu hajabanu harongwa habarongo za batsaba bahejo kamba kujoka hamba Weya kamido ansonekezo abatsa etsandra ho hatu a 100% na tsutsore njatso babatsa hata donc yabongara nzori mwambeni wa Komori ba yo parenthèse raka jabanu rongo embabi
Raboka banu hate malaho ya hatu. Hondu pia onda owe lala we juha. Karichua juha, karichum juhan. Shabe oke shohidwa. Shabanu lijale orjerabe za siasa. Rimwambie nuka ya no. Karina ujua rihensi yensiende swehali inu. Yensinge bidiyo yundena mna. Ya ubira. Ya ufanywa zenogozo nsipia. Noritibe kiriba kisho harima problemu wa madazini. No, karina ujua. Karina ujua bakomori. Harimwambia onukaya. Ze problemu zijiriyo. Ikawa mwono derner mabanu harima parantezi nitiyao. Ni monese ni mbabo malema shaka hensi ya jiri. Mwawona Junaidi amba hatola mamwe. Junaidi kaja tola mamwe. Junaidi nge yabo ndene direktori ya nome wa wola. Ngwa ujumotso zima. Yeze problemu zafanyi wa yabo. Yena fatihu. Junaidi na muziswando alo mamwe. Haina usikungu toka ho mamwe botasi. Dene yambano ma direktori. Haukawo la ulade akamna idondo wa Junaidi. Donc yabwe misenje Junaidi yesisa pia mamu. Ifo ya izimena erangu nge ya jojo de place de banwando wa jina. Yomengo nweze condition ya siswa enkaraho tswani. Katsu jodisa mpaka ye misenje ya ibita. Inga mjokuba luka ya harumansira mbangasi maskini. Ruonawe namna wanadamu watabiho he shomaji. Watabiho heze problemu pia za kibinadamu. Yambamruja wafatihu. Hasubutendo lu makati maili. Hariali milioni jana we shirini makati maili. Heli milioni mengomira ndaru katikati zimaru. Lezimani kamzaza hamtamania lezimani la kana Junaidi woi. Yabo yomaesha. Yabo yonsi. Yabo woduole omambo kari ngujo kwanzake. Manadamu yarengensini ya endese. Mbri asubutiendo ya atsa nrongo. Ya jeya tebo nsiju. Yendo ya atsa haria jate pisini Olympic. Yanza oritili zihuina zihuiza majana za maji. Mjuwao pisine helikao trete wanga manama wanuzuki wangu mikoni ya runga banjana. Lesu ala hilo. Na hununga wandu wafao hansohole. Na hununga wandu wafao hanzaya. Na hunesho majika ansi. Yebo ndo watsahedene. Ujauri sisi zeo monsi juu. Wendo shini. Kuchonda wa miyaborlona problem za dima rajara hunda problemu zokaya. Rila uharumaza tabu za mbendwa hula. Kuchonda wa miyandongo zokarije. Borlona tabu za irewo. Rijarunda namna hezen felis jo treto wa monsi juu. Kuchonda wa miyararangu. Zelikoli. Za usoma. Za mihono hazi. Za kahawu njibo konde specialita hema shinwa. Shangondo warambio karingwanzo pisini Olympic. Na wawe. Ngawe yabonga sineteri ya maluzini ekoni. Ye krampla ya hawe minya hanga sinamaha. Ngobirohe nusiku kutushila totso ilekeza. Ye zirizaka iho zimenya hapia. Ye nkunu ya walo abo nkunu ya kuju. Na mdensi. Ni wana wa Komori mkerathi mwelezi wa mbabi mdelewa. Ye wangu homodoma mvotembe anikwa ye Assemblée Nationale yefanyi. Manaha manduo. Ye ankili ya hea handani harumansi masikini. Ya onokanga saharuma problem. Ye so ido provorete ya wa Komori. Wanadamu wa Komori usiku uzimacho shidonda majana matsanu warumia. Uomru mzima haruma fami. Rawasuli haruma daraja rashia. Wanrumengo mirandaru haruma pourcentage. Mongo mirandaru haruma jana hoenda. Ya shoma jirobo nsiju. Wanawahensi wasoma pia wajajendelao hata delinkansi arengabo nsiju yendao. Mruhamadu uomooto shababi ambara soma marekana kaula. Ya sofikira namna ujusayo nsaru mandongo wa malizo. Shendo ya rengensi ebala haruma plezir. Haringaba joko kansabu. Yeze entretien. Zensinku rarangu zensabo zila zeisa zeterezila wozi jomoa. Wafanya ndongo zindwa jina. Yewe bobo fatihu. Gondo atsahe mashinu harumandongo wa madazinu. Uje wa entretene pisini yoje. Harumu wakati kaunga sine lapitale yinu mambanga mwiwa hao kamtsujoli mjoko ya entretene maudu. Ngasine lise ngyo ya wese ilala. Ngasine pale du peuple nge johama wandu siku. Ngasina ye pale de justice nge johama wandu siku. Ngabondongo zingiza hiyonsi za kabo za menye. Lukumani ngo fatihu ngo tso jojorambe msasa. Bwake kwela abonga mwandu wakubalwe mwana woi. Ukaringe na ndongozo rambia. Na abonga bondongoza joka muhimu za fanya bonsi juu. Na mwenebo wa Komore ngo imru. Mwotolo na anklu fikiriho manarendao. Wanadamu pia yensi isantralizo abantu wazima. Do harumwa kapitali ya Moroni. Wandu walonzu wani wa Jomoroni. Walomwali wa Jomoroni. Wabushi wa Jomoroni. Wakadar salama wa Jamoroni. Kojambu wandu wangazija lo harumwe mijenze pia wajofumbata na Moroni. Gemane kawe mdu mwenzankili. Yadone machinwa wan. Yemana atsome ya wawa. Logement sociaux. Zahionti. Zaka yabosa do ajirisiwa. Wana wa Komori wafanyo hazi harumaze sirikali bada londo nda ajiri wana indini hula bodoni ze pitonviline jau. Zenje zao ze problem zahionti. Zajirisiwa wandu wafanyo ze hazi za kibinafsia. Wajuhanza mbabanu walale watambi hao.
ya joshinda wa harma majumba matano ya jobala 5 etage au 10 haunsujua hau 20 manema shinwango capable wajota mapesa haruma nti haraka waruditseno wanruwa walatse zila riski za udenda no huja haina usikungo no mdungula lo fumbuni ngonza fanya hazimoroni ardare jai fumbuni ekafatiwe na nkuluturenga ndongo amalizo wafanya namna yo halojima sociaux ya serikali mwa para mapesa mwa wahama building ya yo haruma za idara haruma zenzi maluzini mwa jazanyu mwa paye building ila mwafanya ndongo zindwaji mwafanya imo pia mwa wahazanyu baizo za kaza serikali za ajirisiwa ema fonctionnaire wa serikali za rudisa ajirisiwa na rajina hizo ndizo yakaubidi mfanye ezakadwa vili yema namdone shindo shavolofolo ikera ngwensihu mzee wa hatumgwajo humrehemu gouverneur mzamani Said Hassan Said Hashim ya waheshindo isho msonda mwashirajisa mwaziye pare ilanja volovolo mwarajisa hula pia mwafanya supermarché kubala hindu mwakaza etajindaru vonsize mfisa do huziwa wojuba kaze nguo obasaba kama lukamando jina hata mwatimi 5 etaji mwajiri saizu mbaizo monda mapesa yensiane meshani mdujabo nsiju ya unokanga sarmo watoni mwendebo place de l'indépendance mraze ye batima ila iloba la homsomo mtowe ye tere ya jawe ila balaba ke jabidi kebal mlejeze place ila mtitoshindano mtsangani na bajanani na nyisirikali ya kamili mtepave mrahatsoba hanubala mbalekeze balando bano nusikuru jorshero uhuru wa hatu uwajeni mwaparoba lenu sikuwe jabala watsono kanga sarma aveni haunga sarma place kao kweli yimerite rido feto uhuru mandu manja shonga manzo mjemrambe ndabu sunga ndongozi nji za utsahamaya za utama pesa bontsiju boritsona shatu shauhuza shaike kolifati ungu jwarengwado remelwa mahotsukari ngujoka ushinede sensi haruma katika ngabo projet yabidi wa yazikreye za utama pesa bontsiju za utama pesa ushinda rendele uson boritsona shohuza bonze shaike haringondo ya tsahe wandu wajawa mashepisin bangu joshina mboka para milioni 10 halafu arengeze nsanato poshoni ya shantieshi ke aboshike jerapital el maruf mbabahe wa hata lone mahamfukare ndongo zatu parojira armwe dunia lapitali ya mahamfukare nyezi muna alpoenesha ebenge kwezi wa Komori minja kanzani kemle haku noti zindwaji sitsawani ziebanu nieleze nijuze na mbio wandu watsori jua wadori jua rimeleze nukai aferi afani inu mratike na harara mzazahahe no wananya nyezi ngude afanya zila ngenazo warenda njema kwa ati harumo songefu hata ikangwa nzordo jarambango ujongo ambo jango ajomo zijua shozori jua we lariziki ikawa ndo ambilo kangwa rejonga zija yapwezo ndizo mgu yafanga ikawa mwangu ajo ula angwe ndo marekani izo ndizo ya wahansiza shao bahanuri lobanu kabati intimidation tena ya wandu atawatso jua izo ambao hakake na ukirimri atso abaja ubotasi bojonaji contrarie halafaja ambo ana Komori ndongo zindwa jini izo mduna ke mdungu jomba ndongo shasido mdu tso jabana atso ambanongo kawongo jikoji contrarie wa ngo fikru kaza ndongo zafanu zila yenge mafanu haka na problem ya ndini nyinyi wandu mwaka Komori wani mwambanganye na baharinga mwibiri yao hata warudi bala wa delegation ya satse na yanji hata mtso jua wendeje nyinde mjoka hanza mjemkensi mdamba kaya bala mafanu bala baha wolande ya mu wa metro larifu metro larifu mtso kana fanu honkodeni mumrume wani haka mwana hanumana jaishi uwandunda wanyi wando wanzanu wa hemhu wa wanahanyu do waka wanzanu wa fanu kwa jaja uruma fanu ya tuka ujafana tsori mafanu nyinyi nganyi na ndongo kaonge bido mjeleze paske wani makatekanga mdongo wa Komori wani ngwatsingo mona ni wandrika wata kwa tujozo ambao ndukana ujo hansi wa garini yambamba sisidera wa fanu na balaja na wo urenge mikro ho urongwa wo hambaru wa fanu urdu hamba kabati suite ya enquête parce que procureur wa yasamba kabati enquête fanu ho lo hafu abozisa na fanu urdu jo hansi abili nono bala metro fulani de wa fanu ani banwe wa kutujozo ambao yekutsoloshi Komori urongo wao yengo fikiri banu ngorongo zo mashinwa ebanu rende bomwana adam donc yabokozi sinakanza nkemle juma ban gamziyomba bin leo rimwambie nukaya hena mruanzo wake journalist ya handani haina mruanzo ajidai yado ambe journalist Komori nake na bahanu borongolea sindoka ngondo yake nsondani harongowe hauyende ya filmo handuza o hahajambe landele daho nono nake bengende shambura lalao shana hensi emetoriab yarambe frequency ya radio ya hae hauyari tinye namna ya done zombo zahe ya rumi yao o harume page ya hae hamade ze page lizono bana ba Komori actualité ngwa una siège
Ekatamba siege yotu do mala kamla sala la au la salasa. Ekandi halala ushange na namna yo kahansi zombo ngurumio. Yekale wo yinu Abdal Abdu Hassan aba Facebook efemeno bedi la imshangama na liya dumkuba. Wambango una siege ngarizi wonao. Hatango una frekansi ya radio ngero hao. Yabwa watimia. Noremfo. Yoba yongi yona si uone mananyasi ya ulongwa yabu. Shawonge na nongo ya onesa o. Shen libro de Komori. Ngwa wona. Rikahenda abore fanya emission. Woy hanse zana zahau. Hata Idrisi Musangeena mituje yabu. Ngasino ananya sora diokazi ngwa wona. Ngasine manya sorte gala ivungeena zombo. Zana zahe hansi wafanya hazi. Kamru katsu shinda wasule daraja hiyo. Wotsi mrulo journalisti. Womri arenga wiko. Urongole yo mirini. Na urongola habarini. Na unchama garni erongowa. Na yonga wanawe njiwa fanya uwa Komori. Ya borto jwamba oma journalist. Vanatawe kadi alo msima journalist. Ye kamru katsine minimum. Ya hezana. Ja ushinda mru ya oneso kange na bahanu. Wofanya hazi. Na zombo za ufanya. Mruna kubaluka bora kajatimia. Na benge hata karte majana matsa nonsingoni. Hakezo ngujojo watie. Shaya abo yuani kiwa habo yaka uandungwa mrumao. Sheka ande mrungu ujikimu. Womria buruao ya zunguli wa yambilo kenda jonda jau. Ye minimum tuambo kana msonula mna emetweri. Ni kazembaba hanu. Ni nekana nraili ni kazele kopando rongolea. Shake na ukirimda jeba ni arentimide. Yambaringe na media. Na we media hiyo atake jahana siege. Kane siege jaholi. Siege jaholi silenda holaho alola ulala ho. Yuhamba doha hongolalo. Ndarenge shumba ubenge ndo barazani. Shata zemetweri. Uripare uinogiro uronese. Ukabana abatsanga sina shubatashinu. Wala mbatse ndarenge radio wandu na tele wandu akansambeno hae. Ndunafanya ya onese ya kena wandu warumie zombo riwoni. Itoti ndizo karina uparu mpara journaliste hakawo mru wambo nrabu. Watinezo ambao. Aboli sari ramba hizo na kartu jibu nga mjuwao. Sharika nzarja bili clarifie mbabitsena. Ruone sokaya imopia imondo mohatu. Homalara leleshea. Emijiyo pia omijira yenshi razadi hana haiho. Ritsojo jwa hentimi doa hemizi ya hatu ne mala wa hatu. Zonrabu. Rengabo karjajar jibule o. Shari jari vulize. Rione sokaya no. Watike mrujo ntimidewa. Kanga bandu ajoko do ntimidewa mdatse ntimidewa. Mimi urongo banu tsila batsa etsanda na tsujini ngome. Kabati mrujo ka hunchangaza banu. Tisomo hafundi sedali, tinyesho hatu, tinaudo hamba ze fami zangu nwana malo batsa. Nemala hoyo handu zangu. Sheka batsa etsanda mimi. Bol tule mzeulo banu. Ha? Sifude. Emitsinde mwenye batsa. Engabo mrujo ka hunekeza bali yo mamshangayo. Engen sondo vumboa na ama wabatsa. Kabo wajo ka problem bana kapate wandu wao. Wajoju sashe tuambe hai. Ebala hulando ha. Donc yabongari ziyoban. Ngari jorejera na harmwa wakati wa satena. Yaboze jama pia salama. Yekarongwa ha jumba bileo. Ngari sahoso ama haukaya. Ngio wajibu rido sana. Remdongozani babi. Henamna hiyo. Yabo hata mpakanda abo. Ngari mambao ninje manduvu. Ngari joho nana. Yuho mjini. Batsa ikamgwa benze borjoka na mwanono. Rijerenge mna kafe. Uharimema la hoya muhanduza atuikao. Riwahansi ya salama njemandu vunga jore jarana sinao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.